umugisha. Amen. Reka mbe nkushima Imana ku munota umwe zenda nawo ntugera. Nishimiye kubana na Nyabaruta, tukaba duhuye nawe. Uyu ni umwana umutware we twabanye dusangira ku nkoko imwe, umwe akamanyura undi akamanyura. Nishimira kukumva iyo uhaye uyobora amateraniro angana gutya. Nishimira kukumva warafashe umurongo wo gukorera Imana. Ndateba we yawufashe kera, abahuje kugira ngo mukorere Imana byaranejeje. Amen. Reka nongere kandi nishimire Mama Aime numvishije hano. Kenshi numva na Anyesi, ubundi nkumva na Nyamajana. Aba twarabanye dukorana umurimo w'Imana, ngira ngo turatandukanye ariko ubu turi kumwe. Mwumve ko turi kumwe. Nishimire kandi nshima Imana kuko yongeye kandi kuduhuza n'umukozi w'Imana nkunda abantu. Uyu ni umugabo nakundaga mu Rwanda no kumutumira kenshi nkiyoboye itorero hariya. Ubu rero nongeye kumwumva, nzashima Imana. Reka kandi nshima Imana kubw'umubyeyi wacu. Yumve ko mvuze izina ryiwe si ukumwubahuka Mudagiri. Nibutse igihe kimwe twahuye kuri Kirumba, ducuye umukobwa hariya kuri Kirumba ngo dushike abari bushingira. Aravuga ngo reka tubwire ngo icyatumye Imana ngo itoranye urubavu ngo akaba ari rwo iremamwo umugore. Izo nyigisho yatwigishe kuri Kirumba ni kera, n'uyu munsi ndacazibuka. Ubu kandi yongeye Imana yongeye kuduhuza. Narishimye cyane cyane cyane. Inyigisho ziwe zose zizazimfasha kandi ndazifite nyinshi. N'abandi benshi ntarinzi Imana yaduhaye, kandi nishimira cyane kuzababona amaso ku yandi. Imana niduha icyo gihe cyo kubana twese tubasha kuganira turi kumwe. Kandi aha nahamenyeye benshi, ariko n'abandi benshi nari nsanzwe nzi. Nishimira cyane cyane ijambo ry'Imana kuva kera kugeza n'uyu munsi. Ariko noneho nishimiye cyane n'indirimbo numvishije twarasubiye iwacu i Murenge. Kumva za ndirimbo twaririmbaga iriya, natwe tukiri bato tugishoboye kuririmba, zarongeye kandi ziragaruka. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana hano mu buhanuzi bw'igitabo cya Yona. Yona ni ibice bibiri, umurongo ni uwa 9 tugere ku wa 11. Aberekeza umutima ku bitagira umumaro by'ibinyoma baba bimuye ubababarira. Ariko njyeweho nzagutambira igitambo n'ijwi ry'ishimwe, kandi nzahigura umuhigo wanje. Agakiza gaturuka ku Uwiteka. Nuko Uwiteka ategeka urufi ruruka Yona imusozi. Twongere dusome muri Matayo. Matayo ni igice cya 12, umurongo ni uwa 38. Ndasoma hareho buke ariko siko byose mbivuga. Hariho intego y'ijambo nashakaga kuvuga cyane.
38 tugere kuri 41. Nuko bamwe mu bafarisayo baramubaza bati, mwigisha, turashaka kureba ikimenyetso kiguturukaho. Nawe arabasubiza ati, abantu b'iki gihe bishimira ubusambanyi, bashaka ikimenyetso, ariko nta kimenyetso bazahabwa keretse ic'umuhanuzi Yona. Kuko Yona yamaze iminsi 3 n'amajoro 3 mu nda y'urufi, niko n'umwana w'umuntu azamara iminsi 3 n'amajoro 3 ikuzimu. Ab'i Ninewe bazahagurukana n'ab'iki gihe ku munsi w'amateka babatsindishe, kuko bihannye ubwo bumvaga kwigisha kwa Yona, kandi dore uruta Yona ari hano. Amen. 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 Reka nongereho irindi riri muri Luka 13 umurongo wa mbere tugere ku wa 5. Luka ni igice cya 13, tuzaba turangije gusoma amaze dusangire iri jambo. Luka 13 umurongo wa mbere haragira hatya hati, muri ico gihe hari abantu bari bahari bamutekerereza iby'abanyagalilaya, abo Pilato yavangiye amaraso yabo n'ibitambo byabo. Yesu arabasubiza ati, mbese mugira ngo abo banyagalilaya bari abanyabyaha kuruta abandi banyagalilaya ubwo bababajwe batyo? Ndababwira yuko atari ko biri, ahubwo namwe nimutihana muzarimbuka mutyo mwese. Cyangwa se ba bandi 18 abo umunara w'i Silowamu wagwiriye ukabica, mugira ngo bari abanyabyaha kuruta abandi b'i Yerusalemu bose? Ndababwira yuko atari ko biri, ahubwo namwe nimutihana muzarimbuka mutyo mwese. Amen. Amen. Amagambo dusomye ni menshi, ariko ndayavuga nyavunagura nyahinnye cyane. Uyu munsi natekereje, sinone mbitekereje kuva umunsi banteguje, nakomeje gusenga Imana, numva Imana ko inshira ku mutima, Umwuka Wera ampatira kwigisha iki gitabo ca Yona. Amen. Umutwe w'ijambo turi bwigane hamwe ni ukwihana. Kwihana, definisiyo yo kwihana ni uguhindukira, guhindura icyerekezo, guhindura ingeso, guhindura imikorere, guhindura imvugo, guhindura ibitekerezo. Yona ni umwe mu bahanuzi ba kera. Igitabo ciwe ni icya kera. Yona niwe muhanuzi wa mbere wahagurukijwe n'Imana ikamutuma mu banyamahanga. Ariko kandi abo banyamahanga bari barabababaje cyane, babatera none n'ejo, babasahura ibyabo none n'ejo, babatwikira ibyabo none n'ejo, barababaza cyane, babicira abantu benshi. Bukeye Imana ihagurutsa Yona ngo aje kubabwira ubutumwa. Yona arababara, aratekereza, aravuga ngo ubwo Imana ivuze ko bariya bakwiriye ubutumwa,
buriya Imana yabafatiye icyemezo gikomeye. Reka mpunge iki cyemezo kizabagereho, bapfe bashire barimbuke bakurweho, kuko n'abanzi bacu batubabaje. Yona agambirira guhunga Imana, aramanuka aja ku nyanja, n'iriya nyanja nini ya Mediterane. Aravuga ati mve muri iki cyicaro Imana ihaye impatiramo, ningenda hariya Imana iraceceka. Wumve kuko nabo bahanuzi ba kera batari bafite ubumenyi buhagije bwo kumenya yuko Imana ibera hose icyarimwe. Amen. Yona aramanuka aragenda yinjira muri bato, arishura, bamuha ikiryamo, iwe ahitamwo ikiryamo cyo kumanuka hasi mu cyumba cyo hasi ngo ashike, araryama arasinzira. Bageze mu nyanja, Imana itezamwo umuyaga mwinshi, iyo nkuru murayizi. Ubwato bugakubitwa hirya no hino, babona kuko bagiye kurimbuka, bafata ibintu byose biremereye barabijugunya. Babona nanone inkuge ntiyorohewe. Umukuru w'inkuge, uwo bita umusare, Bibiri iravuga ngo akusanya abantu bose, arabegeranya hamwe, ngo arababwira ngo nimuze dushake icyaduteje ibi byago. Ngo bamanuke hasi basanga Yona arasinziriye. Baramuzutsa ati ngwino twese tugende twicare hariya, tugiye gushakisha icyaduteje ibi byago, kuko twasenze Imana zacu ntizabyumvishije. Ahari wowe wosenga Imana yawe ikaturokora. Baraza bose bicara hamwe. Umukuru wa bato ngo azana ubufindo. Kera bakoreshaga ubufindo, kandi n'Imana yari yarabitanze, n'Abanyisirayeli bakoreshaga ubufindo cyane. Ngo bakubite hasi, bwerekana Yona. Yona bamubaza ibibazo bigera kuri 6. Icyambere baramubajije ngo ukora umurimo ki? Icyakabiri baramubaza ngo ese uturuka hehe? Baramubaza ngo ese uri uwo mu kihe gihugu, kuko bakiraga ibihugu bitandukanye. Baramubaza ngo ese uri ubwoko ki? Ku murongo wa 9 mu gice cya mbere cy'ubu buhanuzi bwa Yona, Yona arabasubiza. Arababwira ngo ndi umuheburayo, nubaha Imana. Imana yo mu ijuru yaremye iyi nyanja ikarema n'ubutaka. Amen. Ngo abantu ngo bumve iryo jambo, ngo baramutinya, ngo bamugirire ubwoba. Baramubaza bati se none ibyo ukoze ni ibiki biduteye ibi byago bituma tugiye kurohama twese tukarimbuka? Arababwira, arabahishukira neza, arababwira ngo nahunze Imana. Ko ndahunga Imana? Ngo bumve bati uyu nyine kabisa niwe utumye tugiye kurohama. Baramubaza bamutinya cyane, baramubaza ngo tugire dute ngo inyanja iduturize. Yona arababwira ngo nimunterure munjugunye mu nyanja, n'inyanja nayo iratuza, kuko menye neza ko ari nje Imana ibahora.
bakapiteni b'amabato baba ari abantu nabo bubaha ikiremwa muntu, ngo barasenga baringinga ngo bashaka ubundi buryo ngo ariko ngo inyanja ikarushirizaho kuzukuka. Ngo barasenga baravuga ngo mana tudushireho amaraso y'uyu muntu, kuko tuzi ko ari wowe wabikoze kandi uzi ukora icyo ushaka. Yona baramuterura bamujugunya mu nyanja, ngo bamujugunye mu nyanja, inyanja yamiceceka iraceceka pe. ngo bose batinya Imana, ngo bose batinya Imana. Amen. Imana itegura urufi runini ruhita rwasama rumira Yona uko yakabaye, rumumira bunguri, rudakanjije rutamukomerekeje. Yona aragenda arokama mu nda y'ifi. Ni urufi runini, amateka azavuga ko urwo rufi ari runini cyane, na Bibiliya zivuga ngo ni urufi runini cyane. Hari umwanditsi umwe wanditse mu mateka muri komantere aravuga ngo urwo rufi ngo rumwe ngo rwungana n'inzovu 24. Urumva ni runini. Umuntu kwicara mu nda ni ikintu coroshe, ni nka kurya kw'intori zigenda mu nda. Yona ngo yumva ko urufi rumanuka rurika neza ku ndiba y'isi. Yarabivuze mu masengesho yiwe, aravuga ngo numvishe ko ngera ngo munsi y'amazi, ngo ngera mu ndiba y'imisozi. Yona yibuka Imana. Amen. Ngo amare kwibuka Imana arasenga. Nubwo yarazi kwica kibaye igihano, Imana imuhanye, kandi abona kuko ari igihano cyo kumwica adashobora kurokoka namba. Ariko ngo yibuka Imana. Ku murongo wa 6 yaravuze ngo amazi yarantwikiriye ngo angera ku bugingo, ngo imuhengeri harangose, ngo urwuya runtwikira mu mutwe, ngo ndamanuka nja mu mizi y'imisozi, isi n'ibihindizo byayo ngo binkingirana ibihe byose. Yari yihebye yumva yuko atakibayeho. Amen. Ngo ariko nkurira ubugingo muri rwa rwobo, ngo Uwiteka Mana yanje. Nasomye muri Bibiliya ijambo ry'Imana, haravuga ngo ariko wowe uhoraho Mana yanje, uzanzamura muri uwo mworera ndi mutaraga. Yizera neza nubwo ari hasi kuzimu, yizera yuko Imana imukuramwo, imugiriye imbabazi ngo ikongera ikamushitsa ku musozi. Amen. Yaravuze ngo nibutse Uwiteka, ngo gusenga kwanje ngo kwakugezeho mu rusengero rwawe rwera. Tuje twibuka Imana mu byago, mu bibazo, tuje twibuka Imana, tureke kwiheba, tureke gucika intege, tuzatwibuka Imana, tuyibwire aho ariho hose, tuyibwirira izumva. Tugeze ku ijambo twasomye, Bibiliya iravuze ngo aberekeza umutima ku bitagira umumaro by'ibinyoma, ngo baba bimuye ubababarira. Hari abantu benshi bibesha bakagendera mu kinyoma, umwaka ugashira undi ukaza ari mu kinyoma, imyaka 10 igashira ari mu kinyoma, akagenda imyaka 20 ari mu kinyoma. Yona yaravuze ngo aberekeza umutima ku bitagira umumaro by'ibinyoma, ngo baba bimuye ubababarira. Hari indirimbo imwe yo mu gushimisha
mwebwe abaririmbyi muzamuririmba iravuga ngo urukundo rwa Yesu koko rwatugezeho, ariko mvuge igitero cayo ca gatandatu n'ica karindwi. Ica gatandatu kiza kivuga ngo kwihana si ubuhanga ngo cangwa guca mu bwenge, ngo keretse kwanamuza yuko uri umunyabyaha. Igitero ca karindwi kikavuga ngo abakunda kwihana mukareba Siyoni yo mu ijuru ry'Imana muje muhishimira. Amen. Kwihana si ubuhanga, keretse gusa yuko ureka bwa buryarya, ureka ca kinyoma, ukanamuza neza, ukatura ibyaha byawe, ukihana. Nguko kwihana. Mu gitabo ca Kuva igice ca 29 umurongo wa 36, Imana ibwira Mose uburyo bwo kweza uburyo bwo kweza Aroni n'abana be, uburyo bwo kweza abayobozi, kugira ngo nibamara kwera nabo bazeza abandi. Yarababwiye ngo uko bukeye, bivuga ngo buri munsi uje utambika imasa cyo gutambirwa ibyaha. Uko bukeye hari abakirisitu baza bamara icumweru arakaye. Imana ishimwe kw'ico kintu kitambamo. Bibiri iravuga ngo nurenze umunsi ukirakaye, kurakara byonyine ngo uzaba ukoze icyaha. Ariko hari abaza barakara icumweru kigashira, ibyumweru bibiri bigashira, ukwezi kugashira. Bibiri iravuga ngo buri munsi uko bukeye, ni buri munsi Mose ngo uje wihanisha Aroni n'abana be, ubatambira igitambo cyo kubakuraho ibyaha. Ese twebwe tubasha kwegera umwami Yesu, umutambyi uruta Mose, umutambyi uruta Aroni n'abana be, tukizera amaraso ye kugira ngo adukureho ibyaha buri munsi? Kwihana twavuze ngo ni uguhindukira. Nza ntangazwa n'uyu mujyi w'Inenawe. Wari umujyi munini, Bibiri zivuga ngo wari umujyi munini, utuwemwo n'abaturage 120. Kandi iyo babaraga mu isezerano rya kera, iyo babaraga abagabo. Iri barura, ukuguharura ko muri isezerano rya kera, n'abagabo babaraga abagabo, kandi abagabo bamaze kugera mu myaka yo kwitwa abagabo bari 100,000. Byose biri hano, byose biri uku kwihana kuza kuntangaza. Inzu rimwe abantu 5 izinanirwa kwihana. Umuryango urimo abantu 100 ni bomboro none n'ejo no kuma guterana amacumu. Baterana amagambo asharira, bakaza baroha, bakaza baseruka hanze, bakaja kuri social media bagatukana. Biza bintangaza mu gice ca 3 c'iki gitabo nahakuyemwo ingero 3 nziza cyane zitwigisha kwihana. Urugero rwa mbere ni igice ca 3 umurongo wa 5. Imana
imana imaze kugarura yona imusozi yamugaruye iwabo yongeye kumugarurira harya urufi rwamumiriye niho rwamugaruye ruramuruka. Amen. Abona aserutse imusozi rya jwi ry'Imana rirongera riramubwira ngo genda Ninawe. Tiyarushe yongera gusubira kandi kwanga, ariko agenda ari umurakari, agenda atabishaka, agenda ari ugukiza amagara ye. Imana iramubwira ngo ugende, numara kugerayo nzakubwira ijambo uzavuga. Imana iramubwira ngo ugende ubabwire ngo hasigaye iminsi 40 Ninawe nkaharimbura nkatwika hagashira. Kandi uwo mujyi kuzenguruka byari ngombwa ko ugendamo iminsi 3, ariko akigenda umunsi wa mbere ngo ab'Ninawe bose barabyumva baca bugufi. Amen. Batanga itangazo baravuga ngo mwese mwiyirize mwambara ibigunira. Kwambara ibigunira ni imyambaro yerekana kwicisha bugufi, kumvira ugaca bugufi cyane. Ngo bahererekanya bwa butumwa, ab'Ninawe bahererekanya bwa butumwa ngo baragenda ngo bugera ku mwami wabo. Amen. Ingero ya kabiri ni y'uyu mwami yarantangaje. Ku gice cya 3 umurongo wa 6 ukagera ku wa 7, wa mwami ngo ahaguruka ku ntebe ye y'ubwami, ngo yambura imyenda ye y'ubwami, ngo yambara ibigunira, ngo yicara mu ivu, tiyaja kwicara no ku zindi ntebe, tiyareba icyubahiro ciwe, ngo aramanuka hasi yicara mu ivu. Tekereza nawe uyu mwami umugereranye n'umwami Sawuli, umwami wa mbere w'Abanyesirayeli. yishira hejuru asuzugura ijambo Samweli yamubwiye, kugezaho Samweli yagiye amutinya ko ashobora kumwica, kuko yari yarisha abatambyi benshi. Kubera kwishira hejuru, Sawuli yishize hejuru, tiyumvira Imana ico Imana yamubwiye. Inshuro zigenda kugera nkazingahe. Ariko uyu mwami ngo yivanamwo imyenda yiwe y'ubwami, ava ku ntebe yiwe ngo aragenda yicara hasi mu ivu. Bibiri zitubwira ngo wicisha bugufi cyane, ngo Imana izimuzamura. Amen. Icya gatatu, ku gice cya 3 umurongo w'8 ukagera ku w'9, umwami atanga itangazo, atanga itegeko. Aravuga ngo abantu n'amatungo byose byambara ibigunira. Naha hambere tubona inka zakingiranwe mu biraro, intama zigakingiranwa mu biraro, ihene zigakingiranwa, inkoko zigakingiranwa, amatungo yose arakingiranwa. Banga kuyagaburira, banga kuyajana mu rwuri ngo arishe. Amen. Ngo abantu bambara ibigunira. Ngaba abantu bicishije bugufi cyane. Ngo umuntu wese aravuga ngo umuntu wese ngo areke inzira ye mbi, ngo bareke n'urugomo. Atangira kwigisha abantu biwe yarayoboye, yarazi urugomo bagira. Arababwira ngo mureke ingeso zanyu, mureke inzira zanyu mbi, ngo mureke n'urugomo muja mugirira abandi. Imana
imana ngo ibona ko bahindukiye. Imana yonyine irabihamya, ubuhamya bw'imana. Imana yahamije yuko ininewi bahindukiye, baretse ibyaha byabo, bahindukiye. Nababwiye ko kwihana ari uguhindukira. Igice cya 3 umurongo wa 10 Bibiliya zitubwira ngo Imana ibona kuko bahindukiye, ngo irigarura, ngo iva ku mugambi wayo yari yafashe wo kubarimbura, ngo irabababarira. Amen. Tekereza abantu ibihumbi 100 mu mihana y'iwacu. Nimba harimo abantu 100, abagabo 100, ariko wasangaga harimo bamwe bamutagondwa ijosi, bananiranye pe, bakora amafuti menshi atandukanye. Ariko ukabona iwacu hose mu mihana myinshi abenshi barihanye kandi baramaramaje. Amen. Ariko nza nibuka ijambo Dawidi yavuze kuri 34 umurongo n'uwa 10, yaravuze ngo mwubahe Uwiteka mwaberamwe. Amen. Mwubahe Uwiteka mwaberamwe, ngo kuko abamwubaha ngo batagira ico bakena. Amen. Ejo bundi ubu vuba hari umwana wa hano iwacu w'umukobwa mutoya cyane, k'umwana w'imyaka 20 n'ingahe, yanditse igitabo ciwe, ndamukurikirana ndamureba yagisobanura, numva ndanezerewe. Ni igitabo kitari kinini cyane, gifite ipaje ka 80 na zingahe, ndagifite hano. Ariko aravuga ngo cyane ngo yazaga asenga ashakisha icyo Imana yamuhamagariye, niki Imana yamuhamagariye, ngo aja gusanga Imana yaramuhamagariye ngo gushishikariza ubwoko bwacu kubaha Imana. Amen. Uwo mwana naramukunze cyane, gushishikariza abanyamurenge ngo kubaha Imana. Amen. Umwana muto cyane wavuye imurenge ari uruhinja, ageze muri Canada ahakomeye, haba ibihendo by'ibyaha, ariko iwe ntiyabirebye. Yiga teoloji, ubu arayirangije, yanditse igitabo. Nibuka ijambo riri mu Baheburayo igice cya 3 umurongo wa 13, 14 kaho ngaho, haravuga ngo hatagira uwo muri mwe unangirwa umutima n'ibihendo by'ibyaha. Abasore benshi banangiwe umutima n'ibihendo by'ibyaha, abakobwa benshi banangiwe umutima, abagabo benshi banangiwe umutima, abagore benshi banangiwe umutima. Ubu byageze no mu bapasitori no mu babishopu, banangirwa umutima n'ibihendo by'ibyaha. Twihane, Imana ikunda abihanye. Amen. Yohana umubatiza waje guteguza Yesu, yaje yigisha kwihana. Inyigisho ziwe ni ukwihana. Umunsi umwe abafarisayo n'abasadukayo bamusanga kuri Yorodani ngo ababatize bihana. Aravuga ngo mwabana b'inciramwe, ninde wababuriye guhunga umujinya? Umuntu wese wicaranye icyaha atacihana yicaye mu mujinya w'Imana. Kwihana ni ngombwa. Petero yarigishije umunsi umwe hihana 3,000. Amen. Dore Yona yarigishije hihana 120. Amen.
yesu yaravuze ngo abangaba nibo bazadutsindishiriza. Yesu ngo baza kumubwira ngo abo Pilato yagiriye nabi, abasanga ku bicaniro byabo bahaye batamba ibitambo, ngo akabakeba agakeba ya maraso yabo akayavanga n'ibitambo byabo, akababwira ngo nibabirye. Arabatesa kugeza bapfuye. Baza kubibwira Yesu. Yesu arababwira ngo abo bababajwe gutyo, mwibwirwa ko ari bo banyabyaha bonyine b'i Galilaya. Bati namwe nimutihana muzapfa, muzarimbuka muzira ibyaha byanyu. Cyangwa se bariya bishwe n'umunara w'i Silowamu, mwibwira kuko ari bo banyabyaha muri Yerusalemu yose. Ati nimutihana namwe ibyaha bizabarimbura. Tugende dutekereza kwihana. Ubu ngubu tugwije indyarya nyinshi nizo dufite. Reka nsome ijambo rimwe hano muri Zaburi nsoza. Ni Zaburi ya 26, umurongo ni uwa 4 n'uwa 5, iyo mirongo yombi gusa. Yaravuze ngo sinicarana n'abatagira umumaro, kandi sinira indyarya. Umurongo wa 5 aravuga ngo nanga iteraniro ry'inkozi z'ibibi, kandi sinzicarana n'abanyabyaha. Kenshi tugaragarwamo n'indyarya zanga kwihana, ariko tumara amaze, kuko hari abihanye. No muri iki gihe cyacu hari benshi bihanye pe. Muri iki gitabo cya Yona nagisanzemo amasomo arenga 10. Reka mvugemo amasomo 2. Yona wakuwe mu nda y'inyanja, Yona wakuwe mu nda y'urufi. Hari ahantu Imana yagukuye, hari ibyo Imana yagukijije. Uzi neza ko ako kageni utoshoboye kukikiza, nta mwene wanyu wogukijije, ariko n'Imana yahagukuye. Uza wibuka aho Imana yagukuye. Icya kabiri, kwihana kw'Abininewe. Kwihana kw'Abininewe, umujyi uri nk'uyu wa Edmonton turimo, umujyi nka wa wundi urimo, viri ikomeye nini cyane. Bibiri zivuga ngo ni vire nini cyane. Barihanye. Ese ko viri ikomeye gutyo yihanye, twebwe 2 batatu tubana mu nzu tunanirwa kwihana? Dusenga Imana iduhereza umutima wo kwihana, wo kugandukira Imana, wo kumvira Imana. Kumvira Imana bigira akamaro kanini. Umva Dawidi yaravuze ngo abubaha Imana bakumvira Imana ntaco bazakena. Yigiye hepfo aravuga ngo inyamaswa z'intare zishobora kubura imihigo, ngo ariko uwubaha Imana ntaco azabura. Ndabashimiye cyane mwese, kandi nshimira abavugabutumwa benshi bazabatwigisha ijambo ry'Imana. Twubaha Imana. Imana yadukunze tuyikunde. Tureke uburyarya twihane. Iri ni ijambo risa
n'iryibagiranye kwigishwa mu matorero, kwigishwa mu magurupe ayo ari yo yose tubona. Oya, kwihana n'ukwihana. Nubona mugenzi wawe hari icyo yananiwe, uzamusengere, umwegere, umubwire kwihana. Hari abagabo babiri mbaherezaho urugero. Yohana umubatiza uyu nguyu twavuze, yajanye ubutumwa bwo kwihanisha umwami, abujana bitari mu bwenge. Egera Imana n'umwuka wera ugukoresha, uguha ubwenge bwo kwihanisha mugenzi wawe. Hariho undi mugabo w'umuhanuzi witwa Natani. Yari umuhanuzi w'umwami Dawidi. Yamwihanishije mu bwenge kandi Dawidi arihana. Imana iduhereza ubwenge bwo gukura bagenzi bacu, tubakure mu byaha. Imana iduha umugisha kandi bane natwe, mu izina rya Yesu Kristo dukunda. Amen.